Pristati na to da Kosovo bude van države Srbije značilo bi počiniti, odnosno saučestvovati u kolektivnom samoubistvu. Ako bismo to uradili, mi ne bismo ostali bez jednog dijela svoje teritorije. Specifičnost Kosova je u tome što naš identitet ima svoje mjesto, ima svoje fizičko utemeljenje. Srbija je mogla biti to što je bila u 19. i početkom 20. stoljeća, iako Kosovo nije imalo svojim granicama, zato što je sanjala o tome da povrati Kosovo, zato što je to bio dug iskupljenja cjelokupne srpske pokosovske povijesti. I onda kada je Kosovo oslobođeno, onda se govorilo osvećeno Kosovo. Onda smo bili faktički na nuli. Onda smo bili eventualno u poziciji da postanemo akteri vlastite povijesti, ali očigledno neprijatelj nije dozvolio jer manje od 2 godine posle oslobođenja Kosova započeli Prvi svjetski rat, opet ne našom krivicom. Dakle, Srbija je mogla, srpska država je mogla da opstane bez Kosova u svojim granicama ukoliko je imala zavjetnu svijest o tome da se tamo mora vratiti i da mora vratiti u svoj sastav Kosova. Ako bi naprotiv srpska država se odrekla svjesno Kosova, onda bi ona postala srpska samo po svom imenu iz razloga što, kao što sam pokušao u večerašnjem izlaganju da obrazložim, Kosovo je zaista dogođeni arhetip naše povijesti, naše istorijske svijesti i realna, neizmišljena, ne od nečije strane konstruisana, nego realna mjera svega ono što se dešava posle Kosova. Ako mi pretretamo Kosovo iz svog pamćenja, ili kako neki naivno misle, ako budemo samo sanja, on odlazi tamo kao turisti ili posjećivali spomenike, to je bilo isto kao kad dođe neko i obilazi Koloseum iz bijeloga svijeta, ali to više ne bi bio dio njegovog duhovnog identiteta. Mi bismo, dakle, bez Kosova kao tog apsolutnog repera i referenta našeg identiteta ostali izgubljeni u ovoj povijesti i mislim da bi onda bilo pitanje vremena kada bismo i biološki faktori kao narod nestali.